Wari umukino ukomeye cyane amakipe yombi Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR Football Club yananiwe kwikiranura aho umukino waje kurangira ari ubusa ku busa. Ese niki cyangwa se niki cyaranze uyu mukino mu minota 90 yose yawugize ndetse n'ibyabaye muri uyu mukino ndetse na mbere y'umukino ndetse na nyuma y'umukino. Ese amakuru agezweho muri ekipe ya APR Football Club na yahe nyuma y'uyu mukino byose tugiye kuba twibavira imuzi ngo tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite. Umukinyi Ishimwe Piere Mario Umuzamu w'iyi ekipe wa kabiri byavugaga ko agomba gutandukana n'iyi ekipe, bisa n'ibimaze guhindura isura, bisa n'ibimaze cyangwa se ingoma zisa n'izimaze guhindura imirishyo bitewe nuko yitwaye kuri uyu mukino, bitewe n'umupira waje guterwa na Muhire Kevin kapiteni wa ekipe Rayon Sport. Uyu mukinyi akaza kuba awukuramo ku buryo yasohotse benshi babigereranyije n'ibya Thibaut Courtois. Ubuhanga yakoresheje benshi bavuga bati ubuhanga tubuzi kuri Thibaut Courtois ndetse n'abandi bazamu bakomeye cyane kuri iyi si y'Imana, muri ruhago y'Imana cyangwa se muri ruhago y'isi muri rusange. Iyi ni KG Pro TV, reka dukomeze twifurize gukubwa neza. Nimba bwa mbere mudukurikiye ukureba munsi ya video ukande kuri iyo buto ya subscribe. Wari umukino wa gicuti wahuje ama ekipe ya Mukeba mu Rwanda Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR Football Club, na ama ekipe bidakunze kubaho ko nyine yakina umukino wa gicuti. Dore 11 rero bari baje kubanzamo ku impande zombi. Turaza guhera kuri ekipe ya APR Football Club. Ishimwe Piere niwe wari wabanje mu izamu, Byiringiro Gilbert niyo mugabo, Claude Nshimiyimana Yunus, Ndayishimiye Dieudonné, Zotanga Mugiraneza Frodoir, Ruboneka Jean Bosco, Eric Ategeya, Mugisha Gilbert, Kwitonda Rebecca, Dushimimana Olivier, aho uwitwa Tisenga Arsene yaje kwinjira mu kibuga asimbuye mu gice cya kabiri cy'umukino. Ku ruhande rwa ekipe Rayon Sport rero hari habanjeho Jackson Lunanga, Emmanuel Nshimiyimana, Kabange Ganijuru, Elia Nsabimana, Mabre Mitima Isaac, Niyonzima Olivier, Sef Richard, Ndayishimiye, Muhire Keve, Iraguha Hard, Charles Bar ndetse na Yenga. Ni abo bakinyi bari baje kubanzamo ku mpande zombi. Ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club Thierry Hitimana yarahabaye ndetse na Rwakakuru ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Rero kuri iyi nshuro rero ama ekipe akaba yakinye umukino wa gicuti mu rwego rwo gutaha stade Amahoro yari imaze imyaka irenga 2 ivugurwa kugira ngo ijye ku rwego mpuzamahanga. Yavuye ku bihumbi 25 yakiraga, ubu ngubu isigaye yakira ibihumbi 45 n'abantu 700 bicaye neza. Umukino waherukaga guhuza aya ekipe muri stade Amahoro wabaye mu Kuboza mu 2019, aho warangiye ari ibitego 2 bya APR Football Club ku busa bwa ekipe ya Rayon Sport. N'umukino ama ekipe yombi yakinye adafite abakinyi bayo bose, aho bamwe bari mu biruhuko kandi akaba ataramara kuva ku isoko ry'abakinyi. Nka APR Football Club nta mukinyi w'umunyamahanga wayo wari uhari, gusa yagaragayemo abakinyi bashya nka Mugiraneza Frodoir, Dushimimana Olivier, Byiringiro Gilbert ndetse na Tisenga Arsene bivugwa ko yamaze gusinya, ndetse n'umunyezamu Ruhamya Nkiko Iva wo mu Ntare Football Club. Rayon Sport rero nayo yari ifitemo abakinyi bashya, harimo Olivier, Sef Niyonzima, umunyezamu Jackson Lunanga ndetse n'uwitwa Richard Ndayishimiye, ariko amakuru akavuga ko bari batarasinya abakinyi bombi. Iminota rero 7 ya mbere y'umukino wabonaga umupira ukinirwa mu kibuga hagati, nta mahirwe afatika bari kugenda barema ku mpande zombi. Amahirwe afatika rero muri uyu mukino yabonetse ku munota wa 9 ku mupira Kabange wa Rayon Sport yahinduye imbere y'izamu, ariko Richard rwose aza kuba atera umupira unyura hejuru y'izamu. Rero Kategeya
Ikipe ya Piere Football Club reka nkutse ko ku munota wa 10 yagerageje ishoti yatereye inyuma y'urubuga rw'amahina ariko umupira unyura hanze gato y'izamu ryari ririnzwe na Jackson. Muri iyi minota rero wabonaga umukino watangiye gufata irangi cyangwa se watangiye gufata indi ntera. Ku munota wa 11 ganijuru Elia yahinduye umupira mwiza imbere y'izamu ariko Charles Bare ananirwa gushyira mu izamu. Rayon Sport wabonaga irimo kure mu buryo bwinshi. Richard Ndayishimiye yaje guha umupira mwiza Muhire Keve ariko ateye unyura hanze gato y'izamu rya Ishimwe Piere. Keve yongeye kugerageza ishoti rikomeye ku munota wa 25 ariko rinyura hanze y'izamu ryakurikiwe n'irya Iraguha Haji ku munota wa 26 naryo ryanyuze hanze gato y'izamu. Kwitonda Impaka ku munota wa 38 rero yagerageje ishoti rikomeye ariko rinyura hejuru y'izamu rya Rayon Sport. Piere Football Club yaje gukora impinduka ku munota wa 31 aho Kategeya Elia yaje kubahereza umwanya n'ibizi Ramadan. Ku munota wa 38 ganijuru Elia yagerageje ishoti rikomeye cyane yatereye inyuma y'urubuga rw'amahina ariko umunyezamu Ishimwe Piere awushyira muri corner itagize icyo itanga. Kuri uyu mukino igihe cya mbere cyaje kurangira amakipe rero agiye kuruhuka ari ubusa ku busa. Ku munota wa 51 Jackson Runanga yakoreye Rayon Sport nyine yarokoye Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane akuramo umupira ukomeye wa Nibizi Ramadan. Umunyezamu wa Piere Football Club Ishimwe Piere nawe yarokoye ekipe ku munota wa 54 ubwo yakuragamo umutwe wa Nsabimana Mabre ku mupira wari uvuye kuri corner yari itewe na Muhire Keve. Kimwe mu gice kimwe no mu gice cya mbere rero Rayon Sport yari irimo ikinana neza ihererekanya agapira kayo bahererekanya ndetse bakanagerageza kurema amahirwe y'ibitego kurusha Piere Football Club. Ku munota wa 58 w'umukino Charles Bare yateye ishoti rikomeye ariko rinyura hanze y'izamu gatoya. Ku munota wa 61 w'umukino rero Rayon Sport yakoze impinduka ibiri aho Desire yakoze impinduka ebyiri aho Desire Mugisha na Ibiok binjiyemo havamo Yanga ndetse na Iraguha Haji. Ku munota wa 36 ku munota wa 63 Byiringiro Gilbert yahinduye umupira imbere y'izamu ariko wigira mu maboko y'umunyezamu Jackson. Charles Bare rero yagerageje ishoti rikomeye ku munota wa 73 maze umunyezamu Piere aza kuba awufata mu buryo bukomeye cyane. Piere Football Club rero yakoze impinduka kabiri ku munota wa 76 Mugisha Gilbert aho umwanya Tuyisenga Arsene wahoze uyu nguyu yahoze akinira equipe Rayon Sport. Ku munota wa 77 Muhire Keve yacomekeye umupira mwiza Ibiok acika ubwugarizi bwa equipe ya Piere Football Club ariko Piere umupira arawumutanga. Ku munota wa 47 Charles Bare yahaye umwanya Karenda. Kuri uyu munota rero Rayon Sport yahushije igitego cyabazwe aho Keve yarobye Ishimwe Piere aziko byarangiye ariko uyu munyezamu aza kuwukuramo mu buryo bukomeye cyane. Umukino waje kurangira ari ubusa ku busa ariko iyi save ya Ishimwe Piere rero nyuma yuko akoze iyi save amakuru ahari aravuga ko uyu mukinnyi ibyuko yagombaga gusohoka muri ekipe ya Piere Football Club ngo bisa naho ekipe ya Piere Football Club yamaze kuba yisubiraho yamaze kuba rwose yisubiraho aravuga iti uyu niwe mukinnyi twakagombye kuba tugumana nta mpamvu zo kumutakaza. Ati Ishimwe Piere ntahujya rero nta gihindutse. Ishimwe Piere akomeza ashobora kuba yaguma nk'umuzamu wa ekipe ya Piere Football Club bigendanye nuko yitwaye kuri uyu mukino. So nkuko biro kugenda bivugwa rero no mu mikino ya shampiyona ashobora kuzatungurana akazaza kuba ayifata kuko yakomeje kugaragaza urwego rwe rwo hejuru ndetse nkuko yagiye akuramo imipira yari yabazwe y'ibitego. Ni KG Pro TV mukomeza mugira ibihe byiza turabashimiye cyane.